Whaatala whātu tala follow radio Samoa le nei tae au, usi mail whaafonga o tala o le asolua. A o salala waitus tu singa whaatatau i le whaatuai o le minista o le vai fafu, na naia mahuta, o lea ua sautala o fuafuanga le minista o le aia a sia Solomona i se taimi e le o toi mamau. Whaamaonia mai le minista ua mai alala ua whonotanga ma le palemi o Solomona, ma ua mali lia fo'i o le awheiloai, ma o loo talia nei le whaamaoninga o aso mai Solomona. O le popolenga tele o lo iaini usila ma au se talia. O le ono whaau ngā e saina o Solomona e avea manofua ngai whaamautu wai le militeli, ma o le saunoanga fo i lea le minista. O le olo malanga ta amilo saina il Pasifika, mai le vaiaso walu, wha solo mai le nei vaiaso, e feiloa i mata ita i o nisi o atunu Pasifika, ma whai ai ma nisi o saini ngā whiangainga. E muli whailo mai e mahu te alana malanga wa tau, Aina mua tu o ia e Jerry Brownlee o le National ua whaisi o na tuai pe awha atusa le minista o le vai fafo au se talia lea ele i tele ni aso talua na filifilia. Ai o i fiti. I tustu singa fo ilunga le Herald o lo ofesiling iai le le ai o se tala le malo tau wala mai le minista wha atatau i a Solomona. Ewi i nei tala uma o lo o matua i te ena le minista wha amtalanga ua tuai le malo. Lua District Health Boards ua upuia au nanga o na ole whaatuai o na tonga fiti o le tina i le kānesa o le susu. I le reporti na sawi tuana nafi le Health and Disability e whaapea o le lua afes fulma le valu. Na masalo mi aia fo ma i o le kānesa o le susu. Ma ole ana au mai loa mai Wairarapa District Health Board i le Hutt Valley DHB e whaata o na ele maua le pito nu o lo no foai. Lea au nanga. O pūlenga nei e lua watu o ia le komisina o le Health and Disability, Morrick McDowell, o na ole le leo lua ilo i longa na mua i whaia le e whaapea na fo i mai e negative, muli aito e whaata whaalua, peita i watu ai. O le whaata lo na lua whaato a maa wai, peita i ono le tinga i na tele na umai lava ma le soifua o le atina i le tausanga na suso ai. O lo maua mai ai fo i le reporti na fesoasoani le fesuisuia inga o tangata e va aia le ua maliu. Ma peise I wale manino ai po o aile DHB o lo o ngafa maso e soenga. Ua whaatonu ina le komesina DHB a Hutt Valley ma Wairarapa e tusi whaato ese le to alua o le ua maliu. O lo o tu maupele ma walunga o pālota le National a o le Labour ua atili pa ui tua. Tolus fuluiva pasene pālota le National, pa u leisi lua pasene le Labour, mai uai le tolu se fulu lima pasene. Greens walu i lunga i le tasi, ma maua le se fulu pasene. Acte fitu pasene, ma le pātia maori o lo tu mau i le lua pasene. Tu mai le pale mia mana na o i tangata, ewi o lo o sili pia Jacinda Ardern i le taita i le National Christopher Luxon, beita i wasau i lalo le pasene o pālota Jacinda. O le unga leo le pālota whaapolokiki le One News Canter Public Poll, ma a whaatusa le pālota lava le nei na whaia i a mati. O lo o alu pe i luma le National ma e fōlinga mai ai, ua whai lava si pa u o le lango mo le Labour. O le periota fo i nā o ai fina ngalo le afe ma le lua tangata pālota anga waa na filifilia mo le nei whainga pālota whaapolokiki. Na whaia mai le asa luas fumaltasi le luas fumalimo me. Po le whaato a umalava leo na whairua mai le malo o lana paketi o le lua afe luas fululua. Whaapea tāpe nanga le malo mo le swinga o le tau. A o fōlinga mai ei la e le o fesoa soani le paketi mo se swinga mo le Labour. A whaali liu pasene ino fōl pale mene watua iei fo il pātia Māori i le o ngā tutonu o le fausio se whainga malo. To alua sui le au malanga le pale mia wa whaamaunia wa mau el koviti. Ma ele o iei se swinga i le taimi nei i le whailua inga le pale mia ma le peresetene o Amerika. O le suilona lua wha amaunio Chris Seed o le mtanga luenga le vai fafu. E se ai Andrew Campbell o le official palemia lena mua I wha amaunia ma nofu ai San Francisco. O le tai au le asolulu leo lo ofofu e whailo I ai Jacinda Ardern ma le peresetene a Joe Biden. Ma e se mai sui to alua le au malanga wa mawel wha amai o lo o manuia umale au ma o lo o wha awau pea le whai o siaki ai ele I wha awau ala tau whai ngā malanga. Tala muli o lo o tau sa ilia pia nei leo le te leo au penga na wha au ngai ta whanai wha leo a ingo au kilani. O se tala mai lea al komisino leo Andrew Costa. A oso esu e atili ai pia oso wha inga so soo na tūla I mai le vai aso walu. Tali tonu le komisina e le eisa fiso o ta inga mafuala au wha saina. Peitai, fōlinga mai o le vālava I o kengi. Po le alava le mafu angolo tu malo sil komisina e le avea lea mawhaaponga I o le whai o nei oso wha inga I tu le community. I le whaiunga le vaiaso na maua I leo le whala au malo si ma le tusa ma le lua se lau lima se fulu tu tau. Mana maua mai ai mala au malo si e le o whaatangaina I nei.
A o so e so e pea ua whaali ai fo i leo leo le whaapoleino i lātou. Ona o a upenga ua toe maua mai e whaapea e le o komeki ai o high-powered weapons. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.